Pathina ni Pathum, Patin Pakata ni Pathum, Ba Napale Tarau Kim ni Anuma, Patin Pakat ni Natumun, Ilko Tainale Ropuina Insukaniti Kanri, Aman was Patinam Timaunnati Kanri, Pathum na Pa Pathin, Patin Pakat, Sanglam Kaido, Ilko Simtu, Bagay Pangkim, Ingkim Kote, Robert Sumnung Taksu Aniti Kanri, Palina, Pathum na Palina Nawa Pathin, Isu Krista Hipatin Takak Lemitin Takak, Darau Ting Limin Mumakin Ting Marian Kontira, Survim Nailo Aniti Kanri, Patin Lekatu Angin Eisul Hai Boy Natingin Krosa Titi Kanri, Sun Mitilaya Intokim Naksange Inatauloka, Wana Alona, Asumnung Takapa Patin Samtinga Tungin, Impulan Takle Milikuitu Aniti Kanri, Panganak Sarau Tingnim Pathin, Patin Tarau Tinglim Supale Napa Intokami, Ingalaler Ingabetu Aniti Kanri, Amat Sulalwa Isu Krista Soy Moin, Niblim Hai Sule Boham Anisi Anvitir, Krista Tinatinga Anlung Resu Parvegin, Isu Krista Sulalia Sardam Tua Pemingin Atapuya, Anya Veldarat Tinrengin Amrasu Tirdakti Kanri, Barugna Mihin, Patinang Kuya Simana, Isila Kom, Mani Ditlang na Sulatu, Gokam, Patile Inzom na Naitalaw, Sanlam Kaya Niti Kanri, Kasarina Sandam na Daraw Tinimim Vitir na Asusima, Dalbay Sukrista Rinalaya Tarawa Pinkarnanin, Gawlok kay Taraw Sarlang Nale Tarawa sa Tulsing Nanay Kaya Niti Kanri, Parigna Rimna, Limna Ipatin Luminsin Nazara Patin Besay Tuhay Kuman Taraw Tingling Sintolaya
khat na câu phan Câu ra linh tích tất Chúa Giêsu Christa, San Lâm mà có hình là ya ta nào tin chỉ mình hạt kinh tan tuyệt hai, Christa tất sai trong con hai ăn xin Chúa anit, Chúa đã bắt chân Christa câu ra nuôi tất cả chúng ta đi mà một phút là về và đi tin ăn linh. so panina Krista hong nong na By Giêsu Christa nghe Chúa mình tin như hai lô mê nô rê đi nông nông nghe tin na, ahun rung Chúa cho mình là tin đi căn rinh, so hạt na, by Giêsu Christa nghe Chúa sung lại mình tin như hai lô đi nông nông và tin căn rinh, so đi na, mình tin như Lord so by Giêsu Christa Chúa mình tin như hai lô tất cả nghe như Chúa sang là rằng mình tin tin nghe nô rê đi nông nông và tin căn rinh. so pathum na thâu nong na Hindi ay tulong na nagsabutin tulong ang titigan nila. Krista rin buhay sa tulong na leeg ko na sa rin tulong ang tit. Dino buhay doon sa tulong na leeg sa tulong na sa rin tulong ang titigan rin. Galwan Suring man ni so Rose Tuin Di Kim Jefferson PKNP ayat baca insan nama itu saja sering pakai cina amahin Bible pun kuis zikso game dengan nuhai conference 48 conference rela angin Golden Jubilee kuma citation le Oisa Shanhem Top Tak in landing itu standing resolution 20 something ni hard standing resolution kan CMC kan citation in landing dia confer nilo standing members hain ani real tu Oisa hin amati in landing ani CMC kan citation tapi ndo pinating tawin in landing ani mungkin kita saya lupakan. Evangelical Preachers of India Christian Before Qatar Presbytery Memento P.L. Rokim Marpuling kung sam ni sa Himarisong yung sa Qatar Presbytery Christian Before Sunga Holy Bible Tutazik Suktu Umsun Inilay Memento Hi the 50 Executive PKNP Annual Conference Conference of Ministry Repression dated 4 to 6 November 2022 Marpuli nahin kanin kanse lalpan kaksal karaw sa natam takin gurtero sa che Mrs. Thangney sa vice person Mrs. Nukong Kim treasurer Mrs. Madhu Kopong secretary mani Advisor yung nanti Rose ang langsung yung ikut lo beretiu kalau buat sama anak mo kalau kita dulu endong itu salah tu apa macam tu apa kita ni ini yang dia kan ini kalau ini le tu kela ama no kom azik tu ay umay ay presbytery sunga hingan zik daw no dawa samay kom ka daw zik tang nila ina zik daw ngay bese ni azu bili kete no komin zik daw him dun su ngay kuda no ni mo Bible team so ay presbytery sunga hinay pangaan ma pangalay tun palihay ki lo mande citation si vegan niya bakat ro ki an report na so talaga ang lo nila kan standing member tan pwede ko kan nam nula lawin chung mele nang chu nakile din ta PCM kim ani kebetel PCM kim kebetel kami na team suk dia atim suk lo talaga kan lo nila amagi kan bek din ko ani dingin dia kasi nung rilin MPCM kim dia dia ba dia team suk ani ma kami
ba ta din citation kan lo sin kan a kami ro tu undang ai pek tho din ani boy kana citation si pe ka Bible team su khai tu matu team ka di Evangelical Free Church of India Christian Maipol Presbytery citation Pilar Hatto Dala Khalsa Presbytery Kumsang di Swami Panisung Yes Sai Presbytery Christian Maipol Sung Holy Bible Team Su Puri Ninale His citation in the 50th Yes Sai began annual conference come Golden Jubilee celebration dated 4th to 6th November 2022 Harpul in a Hinkanin Tanse Lalpan Ifim Angin Krisin la Katin tu tak fit na bonga in Changlin Pedi in this Sama Kanin Tanse Mrs. Chairperson Mrs. Rogim Secretary Mrs. Madhu Pagong Tutun ang pongana anhin hai hung kota makakatin ni hung lati hai sin la ti ni rose tuhin ang masalakin pilang hadzaw dala kal ito lo penay tiule